To je otprilike razlika u sportu koji je između navijača i igrača. Znate. I sad ti imaš jedni navijači, oni se polomiše. Platiše živcima, niko i ni za šta ne pita. Oni tamo imaju koristi, uzimaju milione od one igre tamo. To je njima biznis. Kladionice, haos jedan, prodaju utakmice, kupuju utakmice. Ova jadna sirotinja ovamo se polomi od patriotizma, od zastava, od ne znam ti sjekirancija i tako dalje. Dakle, okej, nije problem, neko nađe u tome neki svoj smisao, lijepo je navijati za svoju reprezentaciju, imati svoj nacionalni tim. Tako, to je sve lijepo, ali to veze nema, ti nemaš od toga ništa. Ti nemaš od toga ništa, mnogo je bilo bolje da si ti otišao malo da se rekreiraš, pa da malo ti propumpa ta cirkulacija, da malo trčiš i ti, da malo budeš zdravi i tako dalje, nego što se nerviraš oko onih drugih što tamo hem igraju, hem uzimaju pare. Je li to ta negativna energija možda koja se nakuplja u čovjeku? Kako vi na to gledate? Koja nema gdje da se ispolji, pa evo i dobro dođu i prilike kao što je sad ovo bilo navijanje. Pa nije samo to, nego u principu, pazite, u principu onaj ko ne zna da igra, on mora nešto, on bar da navija. Znate, i obično oni što ne znaju da igraju, oni navijaju. Igrači nikad ne navijaju. Igrači igraju. Ljudi koji igraju, koji su ostvarno bilo čemu, nemaju potrebu da navijaju. To je zadnji rov uspjeha, odnosno neuspjeha. To je nešto da si ti, to je identifikacija s nečim. Imaš potrebu da ti sad pokaži. Znate, sad oni sa tribina i ovamo iza ovih monitora dogledaju, oni znaju bolje od Sušića, bolje od Kapela, bolje od svih oni, pa trebao si gore, pa trebao si dole, pa vamo si, pa namo si, pa nervoza, pa živci, pa pamet, pa se sve to prosto. To je jedan moment. Drugi moment je da je ipak marketing tih mega sportskih manifestacija je zapravo učinio svoje da on u stvari od tih takvih koji jedino znaju da naviju, on živi od njih. Jer pazi, onako te ne zakuje za stadion ili za televizor, on nema od čega da kupi onog fudbalera od 70 miliona. Prema tome, znate, jer da bi neko imao vunene čarape, mora imati vunu. A da bi imao vunu, mora imati ovcu. A i tako, to je proces jedan koji mora da ima odakle da se pošiša vuna, pa da se oprede, pa džemper i tako. Znači, to je jedan proces i svak vrši svoju ulogu. Ovca je ovca, ona malo bleji, malo pase, malo se šiša, kad osadi onda je i oderu i tako dalje. To je jedan proces, nažalost, odnosa i sad, pazite, ne možeš ti sad ni tu ovcu osuditi, jer ona ima svoj život i ona želi da živi. Šta će ona grdna? Ona toliko može. Jeli? Ali to je tako. Sada ljudi koji imaju razum, oni ipak treba da nikad ne puste razumu da bude drugorazredan. Jer ipak, znači, motiv je prevashodno finansijski kad su u pitanju te velike sportske manifestacije i tako dalje. Ali s druge strane vi imate još da inače danas se pravi ta jedna show kultura koja ima finansijsku pozadinu prije svega, ali ima i ideološku pozadinu. Jer znate vi narod koji recimo zakujete za grand show, za utakmicu, za koncert, vidite vi dovedete na primjer dovedete tako nekog pjevača po ovim trgovima našim, tu vidite tamo ona omladina izađe, ona jadna kao nešto im je fino, nešto se tamo, nešto pjano, nešto trijezno, nešto nadrogirano, nešto veselo, nešto. I on nešto skače, ponavlja te neke pjesme koje nemaju Bože nikakve vrijednosti poetske, nikakve mudrosti. Mislim, poezija je veoma priznata stvar umjetnosti i kulturi. I sama pjesma ima vrijednost onoliko koliko je poetična. Sad, činjenica da je sve manje poetičnosti, a da bi bila poetična mora imati mudrost. A da bi bila mudra mora je napisati neko ko je mudar. Neko ko je pravi pjesnik. A ne možete imati ovoliko mudraca koliko imate pevaljki i pjevača. I onda se ide u jednu industriju gdje sve pojeftinjuje. I zato su sada dobili više na značaju zvuci muzički koji su elektronski ili ne znam instrumentalni, tako da je poezija kao suština pjesme potisnuta potpuno u drugi plan. I onda vi imate da jednostavno i ne znate šta priča. Imate neke pjevaljke za koje ti treba prevodilac. Znači,
primakni se do zvučnika, šanse nema da čuješ šta je rekao ili rekla. Jer to je tako nešto zgunđano, u suštini nije poenta uopće u tome. Poenta je u nekim ritmičkim efektima koji zapravo kad se malo razmotrimo i otprilike efekat mantranja. Znači treba tu masu ljudi zamantrati, pa ih dovesti držati na ivici polusvijesti ili nesvijesti. A što je vrlo unosno na kraju? To bude unosno jer takvima najlakše skidate vunu, najlakše išišate. Pod jedan, a pod broj dva što je još bitnije, takvi, kada omladinu regrutirate na tim osnovama, onda ta omladina ništa ne misli. A onima koji bi da dobijaju vaše glasove, vaše pare, vašu vunu i sve to što imate da vam uzmu, najveća opasnost je za njih ako mislite. I zato, na primjer, njima smeta univerzitet kao ovaj univerzitet. Zašto? Pa zato što se na ovom univerzitetu školuju djeca, omladina koji se pod broj jedan uče da misle. A to znači ti koji ne uče da misle. Znači da ih ne možete tako lako zavesti tim trikovima ala koncerti, ala grand show, ovaj show, onaj show i tako dalje. Tim masovnim poluhisteričnim hipnozama i mantranjima koja jednostavno vas lišavaju zdrave misli. Jer vi sa zdravom misli, student koji se školuje tamo gdje ima zdrav ambijent formiranja zdrave misli, taj student postavlja pitanja. Njima oni ne vole oni koji postavljaju pitanja. I oni koji postavljaju pitanje traže odgovore. Pa onda pitaju, zašto? Zašto nemam asfalt? Zašto nemam vodu? Zašto mi je u centru grada rupa pred kućom? Zašto ovo? Zašto ono? Zašto se ništa ne radi? Zašto nema radnih mjesta? Zašto narkomani, narkodileri određuju identitet ovog grada ili naselja? Tako da oni postavljaju pitanja. To su opasna pitanja za one koji su na pozicijama, na vlasti. I zato oni onda vi imate glavna investicija u našem gradu su koncerti. Znači mi smo grad sa najviše koncerata u državi. Ok, ako je koncert produkt kulture radosti, je li tako? Znači otprilike muzika ili svi ti oblici umjetnosti bi trebalo da su neke prigode koje ljudi uglavnom koriste u nekim trenucima radosti. Znate, mi u našoj tradiciji ženi se, udaje se, suneti se, rodilo se i tako dalje. Prave se prigode radosti kada je neki način dozvoljeno da se upotrebi neki instrumenti, neka pjesma i tako dalje. A zašto se sad prave ovako? Upravo je to ključno pitanje. Čekajte, sada su se koncerti i muzička umjetnost pretvorila u potpuno suprotan efekat. Ne u prateću pojavu radosti, nego u skretanje pažnje sa žalosti. Dakle, to je potpuno jedna druga pojava koja, naravno, pogotovo u našoj muslimanskoj kulturi je neprimjerena nekim kulturama, a drugima jeste, jer neke kulture i na sahrani koriste muziku. A u islamskoj kulturi to ne postoji. Znači, prosto treba jednostavno, to su anestezije, to su jednostavno kao pilule da daješ narodu, hajde, hljeba i igara, je tako? Prema tome, naravno, to dugo ne može. To može da prođe u još tranziciji gdje se mi tražimo, nalazimo, gdje se može lagati, gdje se može govoriti, vidjet ćete za 2 godine, mi za 5, prođu 2, prođe 5 i tako dalje. Ali suština je u tome da su to lažne ponude koje prikuju svijest ljudi i onda poslije toga skoro je recimo Abdullah Sidran, akademik Abdullah Sidran, poznati pjesnik, u ovoj euforiji bosanske priče oko svjetskog mundijala u fudbalu gdje se očekivalo od bosanske reprezentacije da ostvari uspjehe, iako je uspjeh sama činjenica da su oni i plasirali se na svjetsko prvenstvo, iako nisu uspjeli da se probiju u drugi dio takmičenja među 16 najboljih. To se obično dešava zamalo, jel? I sad naravno da sad po prvi puta je bosanska reprezentacija tamo. Svi su sada tu, se utrkuju ko će to faliti, zmajeve, dizati i tako da. Ja sad Avdo ko Avdo, on uvijek malo iskoči ukrivo i kaže, ili ukrivo ili upravo, ali u svakom slučaju drugačije. I on kaže, dobro ljudi, evo da osvojimo taj šampionat.
hoćemo li biti manje gladni poslije mundijala. Dakle, to je jedna zdrava misao, jedno zdravo pitanje koje nimalo nije popularno. Jer se svi da nam skočemo, daj Avdo, jedini ti sad nešto pametuješ umjesto da podržiš naše zmajeve. Nema problema, sve ćemo mi podržati i zmajeve i šta god to bude trebalo. Ali ipak nemoj mi uzeti pamet. Evo, sve ću ti podržati, ali ne dam ti pamet, ne dam ti da... I Avdo, pitanje je potpuno na mjestu.